Hey, zamuka. Yangi Bwana sifiwe. Tuzamura Imana icubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Bwana sifiwe. Turashima Imana kuba hano. Tazindi komanteri sindi bubwirize, ariko gamugiye yarabonye ngo ampereze uyu mwanya sinowupfusha ubusa. Icyambere dushimye kuba hano, Imana ibihimbarizwe. Ku bantu batanze nitwa Elizabet, umutoni wa se, ndi umubyeyi w'abana babiri b'abahungu. Iyi ni inshuro ya kabiri ngeze hano. Bwa mbere twaje hano ari nijoro tutari kubona ikirere neza, ariko nakibonye mu gitondo nabuze imodoka mva Mihango na moto. Urumva rero imihanda yose nayimenye. So rero wenda nihaza kuboneka undi mwanya barawuduha, kandi nutaboneka nta bintu byo kwifata mu materaniro. Hari umuntu uzuza mu materaniro akifata ngo umwanya wiwe urahari, uko wasanga ari Imana yamboneye. So reka tuwukoreshe rero. Nishimiye kongera kubabona. Icyambere nshimiye ubuyobozi bw'itorero bwantekereje mukantumira, mukabona ko ndo kwizerwa, mukampa kano gatuti. Imana ibaha umugisha. Hanyuma niba ducurangire.
Thank you.